Nakukaribisha tena kwenye kipindi chetu kizuri cha kuisikia sauti ya Mungu. Hichi ni kipindi cha 8 sasa hivi tunaendelea nacho. Na wiki iliyopita nilizungumza kwa habari ya ndoto. Nikakwambia ndoto ni sauti ya Mungu, lakini inakuja katika maeneo matatu. Sehemu ya kwanza inakuwa ni ndoto ya uongo. Yaani mtu anaweza akakwambia amekuotea ndoto, kumbe hakuna wala hakuna chochote alichokiota, ila anataka kutishe, pengine apate kitu kutoka kwako au namna yote ile ambayo anaweza kufanya yeye. Hiyo ni ndoto ya kwanza. Ya pili ni kwa sababu ya shughuli nyingi ambazo umezifanya mchana kutwa. Usiku unapolala zinarikaa, zinarudia tena, zinarevert hizo shughuli ulizozifanya na kukufanya we uone kwamba hizo ni ndoto. Hizo sio ndoto, ni shughuli nyingi, pengine matukio ulipita kwenye pikipiki muda mrefu, ulikaa ndani ya ndege unasafiri, ulikuwa kwenye basi, ulikuwa kwenye treni, kwenye meli, ulifanya shughuli zingi kazini, ulikutana na watu wengi siku hiyo, pengine watu hao hujawahi kukutana nao siku nyingi, basi matokeo yake usiku kaota. Hiyo maana yake ni ndoto, inaweza kukujia kama recursion of the things which has been happening during the day. Lakini kitu kingine ni ndoto itakuwa kwa Mungu. Hii mara nyingi inakuja kwa utaratibu na inakuwa ni fupi sana. Inaweza kuelekeza jambo ambalo inaweza kukusaidia kwenye maisha yako. Kwa mfano tunaona katika mfano wa kile kitabu cha Marko na kitabu cha Mathayo, Yesu anaota ndoto, naamini ni Yosefu anaota ndoto, uondoke hapa kwa sababu mtoto anataka kuuawa. Naye anachukua hatua, anakwenda, na akiwa kule Misri asema rudi nyumbani kwa sababu yule aliyetaka kumuua mtoto amekufa. Yaani ni ndoto fupi zisizo na mambo mengi. Zina mifano mingi sana kwenye Biblia, nitakuelekeza. Sasa watu wengi wameniuliza kwa habari ya haki ipatikanayo kwa imani. Haki ipatikanayo kwa imani. Ndugu yangu unayenifuatilia, nataka niseme na wewe kwa habari ya haki ipatikanayo kwa imani. Imani ndio inatupa haki ya Mungu. Sisi wanadamu wote hapa duniani tuliozaliwa kwenye matumbo ya wanawake tuna haki mbele za Mungu. Ndio maana Biblia katika kitabu cha Mathayo inasema wazi wazi kwamba Mungu anawanyeshea mvua wenye haki na wasio haki, wote waovu na wenye haki inawanyeshea mvua, kwa sababu wote ni haki yao kupata mvua, wote ni haki yao kuishi, wote ni haki yao kula, wote ni haki yao kupata afya njema. Hasa unaona hata kile kipindi cha Abrahamu, wakati wale malaika watatu walipofika kwa lengo la kutaka kuiharibu Sodoma na Gomora, tunaona wazi wazi kabisa kwamba Abrahamu anawaambia ile Sodoma na Gomora kama ingekuwa na watu wa 10, 50, 40, 30, 20 wenye haki, je, wangeibomoa? Anasema hapana, singeibomoa. Hii maana yake ni kwamba haki ya Mungu inatafutwa kwa nguvu sana sana sana. Sasa hii haki imepotea duniani na aliyepoteza ni shetani. Shetani twist, ametubadilisha akili zetu ili tusijue hiyo haki. Ndio maana Abrahamu wakati amekosa mtoto